Karbi lamet kuru karlitang longkam teron karliani prek jama di malong kachiki mopon. Birla long entihas alia hem me chodet. Tikilang juna long aki joy pen eye screening lapen health check up kem ke pipon. Humri ignon ding e store long humri ignon nang litum long igji school bag school keng open danglok kilang misen sen keng op bag pen chenglok kapre hormu long pon igji kahumri nang jia dim lake rongagora center rongagora karbianglong Kulat kang puapor ada porphai narkepen porphai troksi rachitim an ingpuji. Klarda kachini ji aphan 9394691358 bangso number long humri lote long igji. Kardom pini prime time long penili sami mirinan sipi pini abirtang ton pen chethanam sinang. Lamet hello khaya chithe khaya kereng ver nang ji pu ajok khaya chithe kirim tekang abangphu lamet po guru longkam teron karliani pachetondun si karbi lamet amai aru kedo anpen prek jamadi malong karlitang longkam teron akumlina long bongkrok bongchin milur mithek pen chardom chardi ponsi ingdeng crazy lamet guru longkam teron aphan kachiki mosai dengpon Lason si karbi lamet amai khironi aro hin penta lamet akuru mate karbi lamet amai kecheng si amai phu karlitang longkam teron ingdeng crazy karliani kachiki mosai dengpon Bangso kachiki mo amai along karbi lamet amai tiripi amai klembang ramsing thangcho lapen khironi aro amai klembang atum chetongdun kachetongdun kaddu kawe klembang atum pen kachiki mo long hirjume chahangpon Lamet guru alang liphan kowe bikron abanta PC beng ditpon La anpata horlang hortheta pipa jirpon Lason thak-thaksi karbi lamet amai dongmukak aro hinten kachiki modun karbi lamet amai dongmukak aro atum chepatir piponsi ingdeng crazy lamet guru longkam teron aphan kachiki mopon Karbi lamet amai aro amai phu Robindra rongpia hinpen kechari pon bangso kachiki mo amai along kongchun bang dorsing terang ahin pensi kachopha pon aluhi atumaphan kachini pon Bangso amai along kuru longkam teron amhora bangke sahem along tin alongta Kitar ponji akinang sotlopusi thanpon Dokmoka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron aluhi sarpo aman pen kachetongdun bangso mayalong Dokmoka Cooperative Lemsa Chairman Rajen Rongpi lapen Lunsepo Sukur Singh Rongpi Lamet Guru Longkam Teron asopo Probhat Teron Mahamaya MAC Lunsing Teron atum pen danglok pinnang an Khai jutang kaching hon akorte ingjir lapen manping kedo abang phi atum chetongdun si mesen pen kachiki moasai pachun pon Inkora sirkep aru aceklo musik aceklo longkang teron karli ani indeng crazy lo kejolo la sepini athak mane tiri ame ben instruction mane naping khara teng ben si aro tin ta kalau nangi pujenin tung lada buka benda cepat rusi pini kalon nunggu si Madam itu maan mah sayang tengki teng nanti motor ta meme apen kado kita sai ke om pen masih angdeng program kon item and kon lo sita me ladak hadak akum lima long kirim pilo apen milur me the kaisi hadak akom lo Halapu karbi lamet amai nihang donsuri longri amai atum kachepatir pilapen karbi lamet amai tarkong aklam aro atum akera pen nirja aklam arnam langpi along crazy angdeng karlitang lamet kuru longkam teron aphan kachiki mosai kedeng pon bangso amai along karbi lamet amai nihang donsuri longri amai abarim amai pu lunse timung pen japonsi lamet kuru longkam teron aphan kachiki mo amhor along mir alek arwak ponsi milor mir chebat ponlo
Mayalong aluhi sarpo man pen Borjan MEC Surjo Rongphar Chitong Dun Anparta aluhi man pen abarim Karbianglong Autonomous Council Speaker Long Kitimung Padmasri Dhaneswar Inti Humsing Be Lapen Pinang An Lamet Po Lamet Pi Atum Chitong Dun Lamet Guru Longkam Teron Akay Alamo Lunse Timung Pensi Tokjir Klardak Pen Than Pajir Mi Pondo Asoy Kemia Hud Padmasri Dhaneswar Inti Aphan Aman Peng Pen Archo Ponlo Lapen Lason Thak Taksi GTV Dance India Dance Along Little James Season 5 Along Ke Haidun Nabajit Narjari Aphanta Archo Ponlo News Report Karbianglong Live Piniada Porphai Kep Malom Diphu Municipal Board Ke Parlo Ward Number Sir Kep Birla Longking Hiarong Along Rajendra Terang Along Le Along Lispen Kido Entihas Alia Hem Mi Chodet Me ke chohut ahem ahem photum abang ka vedera jok rongara ratum pen me ke pameb dunji aphan bor ilo bonda me ke chohut gas cylinder kang bob ahir ke tan o ajok hemalong kabirti ahormudo anta me choponelo Bangso me ke cholong lok lake meri hing pen tahai pusi hadak arong ara datung pen nang pachini don এখন ঘর জ্বলে গেছে পুরো একটা ফ্যামিলির পুরো ঘরটা পুরো জ্বলে গেছে না মানুহ কিবা ক্ষতি হইছে নাকি না মানুহ একো ক্ষতি হোৱা নাই কাৰণ মানুহ তো নাছিলে গ্যাস সিলিন্ডার কেইটা ব্রাশ হইছে একটা ব্রাশ হইছে দুইখন আসলে কিন্তু একটা ব্রাশ হইছে এখন আছে এই ঘৰৰ মালিকৰ নাম কি ইমতিয়াজ আলী Tong sekot pen fire brigade atum aphan birta palelu bonta meke chodi malongan fire brigade at agari atum nangkile ahut anki meke chwa hir ke tan o ajok meke chowek ahema bangki pajok dun un edet sedami adungarai ahema phan abangki meke chopen pajok dun lo bangso hem meke cho lak hoso se akhiadat na hoklo Ladangla longki inhiarong ward number 9 along michupu ajurong siniti mane loge loge gari wanglo lapen diamond seklong lo michu hoklo lapen loge loge ni tum fire tender pen who's prisi mane actually bangela dak towar kawe joine mane halloween ban ni tum who's pinang koklo na support pinang entelos lasi Nili rat pange chuni alam apa ehelo ane towar ke nahok le dosita towar bang cipathe tansi bini fire tender agari lutuna towar si kaita bini total property in bhor bang 5 lakh ni ke me chuik delo ni bang apen ke seb abang yala kichubik ahem bang sebun ipin lo athe ganlo karbiget penta sab ke helu du la pena akola Bozar lote ni tuma gari ke traffic jam do pik donbas kong lagi school por lote ekdom traffic jam pik laha joine sini tumta hoytu 10 minit nang le yedem ta 15 minit nang kopiti News Report Karbianglong Live Mithang asai kachiklem aporang bongpen arnisi nini anke radaphan akijoy pen kesokelangji aphan pu kachisik pen Nagaon Civil Hospital along intensive doctors lapen eye specialist atum chelangsi tekelangjon along bang pharo isi so se atum aphan akijoy pen se kelangpon Pini wosik ni phai inkoira sirke parni tekelangjon higher secondary school ahem along Nagaon Civil Hospital along Dr. Asai Kiklem Kicharli Bomatum Lapen eye specialist atum chelangsi aki joy pen mega ke so lapen okprana ke so kelangpon alang litum pen aki joy pen lapuson se kelangpon aputhak kache than pon laki pennangan atum ke keso kachini ne pen ajok keso kache lang ke paprap thek the pen ajok keso ke pangji anta dokok titia sonta do lasi keso kache lang nangji bu cherok tok ke do thekji aphansi aki joy pen alang litum akhi adat chepadamsi keso langpon lopusi thanpon Pini bangso ke joy pen se ke langpon along pangrum pet bang pharo isi so se atumaphan se langpon lopusi thanpon Bangso ke so ke langpon along doctor satum kachetong donatum lake eye specialist Dr. Palabi Hazarika Dr. Dirsong Longchehon Dr. Sahadat Hussein Dr. Mosumi Khaklari Dr. Famida Khan Dr. Deepa Sarkar atum hello
Dokmuka pen sensing inti Karbing long lai Piniwo signifying kore sirke barni usuka asong pen LP school thanbang atu mithangasai kacheklem ke pangkrea puthak lapen PMAYJM so ke tangte puthak Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang aphan pinpura lo ke pajir Toklangana thu ke ching siang dengke primary education mate LP school henlo bonda pinnangan LP school thanbang atum ason son akam pathelok pen school ahem kache dambang we osomar phan loke than ke pangkre la puson pinnang ando LP school along loke than ahok awia jok akang tu yang deng ke Charlie Dunji aphan akatikuk thetan nang do kok titi akli mako jong si ke Charlie ahok awi pulote akang tu yang deng Karlu Dunji abang ke akisung thetan lasi LP school than bang atuma phan anke BLO FLO pen danglok kaprek sorkari akam do an penta pajok ponangji Karbi Anglong alo government school amukha loke than ahok awia jok Karbi Anglong satlang ang thek aphi ong ang thek Hello ongason si thek ponlong lasi Karbi Anglong alo than bang ki do anatum tami mithang asai kachiklem pa media phansi usuka asong pen pachini pon lapen usuka asong pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang phan pinpur alo ke pajir damahut kaningje pon ke komama athan bang atum si mithang asai kachiklem pa mema amen aphai nang pinon ne exon NPG athema education along ke osomar kachilem asai kali laki nilang ding de pusi ningje pon lapen Karbi Anglong alo block craze yalong PMAYJM so kitang te puthak usuka song pen Karbi Anglong Autonomous Council CM aphan pinpur lo ke pajir dam pen tong sekot pen BD DRDA aphan PMAYJM kitang te puthak ketar lip aphan hukum ki pi pusi usuka song amai phu bibison teron pen kongchun bang jintu hajarika pen pherangke thengno lamthe jai pon 91 ঘৰ ইতিয়ালৈকে ইনকমপ্লিট হৈছে ইয়াত কি বুজায় ইয়াত বুজাইছে ইয়াত ব্যাপক খেলিমেলি হৈছে ব্যাপক দুৰ্নীতি হৈছে আৰু এই সন্দৰ্ভত সিবিআই দ্বাৰা তদন্ত হ'ব লাগে বুলি আমি আজি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ সন্মানীয় CM তুলিৰাম ৰঙাক আমি হাইকাৰ্ট কৰিছোঁ হাইকাৰ্ট কৰাৰ পিছত এই সন্দৰ্ভত সকলো কথা আমি বিস্তৃতভাৱে বা আমি ডিটেইলছ কথা তেখেতক কৈ থৈছোঁ আৰু তেখেতে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে এই সম্পৰ্কে অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে ইয়াৰ লগত জড়িত থকা বিষয়াসকল তেওঁলোকৰ ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আশ্বাস দিছে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ CM মাননীয় তুলিৰাম ৰঙাং ডাঙৰীয়াক আজি আমি এখন লগ কৰি দুখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰোঁ দাবী দুখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি এখন আমি প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যন যোনটো শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো শিক্ষা ভিতৰৰ অঞ্চলত এতিয়াও বহুত ঠাইত পিছ পৰি আছে সেই ব্যৱস্থাত শিক্ষকসকলে বহুতে BLO বা বিভিন্নজন অফিচিয়েলি কাছাৰীত তেওঁলোকক হেডমাষ্টাৰবিলাকক নিযুক্তি দিয়া আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ আৰু তাৰ ফলত সেই শিক্ষা যেনেধৰণৰ পাঠদান অনুদান কৰি আগবঢ়াব লাগে তেওঁলোকে সেইখিনিৰ পৰা দূৰত্বত আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ Hawar ke hat pen har sing rong pi Karbi Anglong lai Tang te pini prime time aberta ke lapuan si kang tonik lo